Kublai pi baroj ka thup khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka sngi kilong. Let jurip ka estimate committee ya ka school Hasaba Muswang, West Janta Hills District. Misha khmat utrai ka Petrochemical Mercantile Private Limited ban penshai paiba. Shiposi aipor ka nehusu ya ki bor penya ban bishar thamai ya ka grading system. Ba Dakasnam no senyang ki dukot ke HYC syaka samla bathiapang. Tomantang ne phai shki khubor ki bakhamnya. Ka estimate committee jo ka jila ha ka 100 unailur ka lahir sha West Janta Hills District ban jurip ya ka school ka badon Hasaba Muswang. Haka jingela mu chairman bat MLA ka nongpo uba Meril Bonds em ka committee ka don ki dukot ki bajanai ki bakun thop ya MLA ka mau kerwat uba Renekton El Tongkar MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum MLA ka Jowai uba Wailat Miki Shilla MLA ka Selsela uba Urbanstone Bimarak bat ka MLA ka Ampati Kamiani di Shira kajing thmu jong kini ki he ban hiar sha jantia kalong ban jurip ban petho ya ka jinglong jingman jong kane ka residential school Hasaba Muswang kila ai khublei ru ya urang basnong ubala ai ka jaka na ka banta kane ka school hakabakut lapan ko burami ki dukhot jong kane ka committee hador bar hall Sabah Muswang hakaba deputy commissioner West Janta Hills UBS Solia IAS ulalong ukongsan baladon rengkat ru ka district school education officer Jowai ka kong APCM bat ki weki officer nakatanat PWD Okay, can then in many places. So the same thing will put an observation for this also, and the same thing that I'm doing is coming. And we can meet So we'll once urge with the the department director to make to sure walk out for Has been sanctioned at the same time, the work is not yet been completed on the other part. So compared to other sites, this is quite satisfactory for the committee. So on behalf of the committee, also sorry I forgot to introduce myself as the chairman, Mbak Wailan, Mbak Renekton, Kong Hyani, Urbanstone Sangma, and Adelban. 6 MLA are here today. 4 of them member of issues and project that has been stalled, that has not been completed. And why we select this site also, we select randomly all over the state. So few area we found out that it is completed, few area we found that it is 50%, some area we found is only 15%, 10% is like that. So we are quite satisfactory today after visiting this site as per the estimate already made as per the work order, and we are quite happy to see that the building has completed. And except other component to be feedback has to be sent from all the district. We advise the district like that to send to the education department so that all the residential schools that have been set up in different CLRD block in the state, they will be made functional, because we don't want just a waste of public money. Because residential school without hostel, without playing ground, without the field where they can play, it is incomplete. So that is the observation, and we would like to see in days to come that from your end as a DC, from the education department, from the district, to send to the government for the overall completion of this. Utrai juga company ka Petrochemical Mercantile Private Limited uba John Lapang ha ka 100 unailur ulami sya khmat ban pensyai pa ba hadin ka jing sya khang tala ya ka company jong u ha ka seng CORP Riboy District henen ka sngi ka santarik unailur
Nakaliang jung utrai jo kanika company uba John Lapang, ulapan syai pat ba kanika company ke jung u kam day kaba bean kumbala syak keno namar ba ula download kikot kisla wat ka trading license. Ulong ru ba kane kam day ka factory ke ba penmi tedam de jabo kumbalong ki weki factory ki ba he henry ka day tang ka jaka stok ya ka umpnyang bat ka don da ka tangki umpnyang bat kam don ru kanu ka jing pentu jabo ni penmi tedam ka ban wan ra ya ka jing ma jing wit ya ki pat ba. Nggak di John Lapang, macam Snowden, bagi hak proper. Ada itu try jauh kerja company petrochemical. Mau bagi mereka ini menmade interesting ini cara. Kita bawa, kita teaching hang, kita dokter, kita teaching, kita li. Dia ada mereka yang nak kau dia try. Tengah tengah tu ada ni. Dia hadir tu bila lagi. Dapat dia menen kisuan berdirect bagi kumbalai ko media kiwan hadu somposan po kipan ki dokumen soga kipan kini kita ki hona ba o ga le ini kita tengalapan i baru ki kot kisla soga ope kane kamde daga karkhana basnane ba manufacture ne kumne kumtam de kane kade tang trading ngana shutit mar nabar di badhangnya no yang apa ni ya ka trade license, yang apa ni ya ka GST juga, apa ni ya ka ini juga baru kan, ini ni kan, ada mereka kantala, kalau kapal di lain EU demo, maka ngambil illegal, bila mencet di lagi kot Islam juga, entah kalau menen, kumaki mentah mah, ada illegal lah ni, dia ka diesel lah ni, petrol lah ni, kayak rumah, kalau orang ini menen tes rak sampel lah ni, kilik tes apa lagi tujuki. Makanya kamdiri kayak kiro diesel petrol kadai kane kalau apa tahu kiro menen kadai industrial oil, mixed oil, fuel oil organic, epic light oil jadi kini. Kadai rumdai bangas nahang ne, kathit labar ngadi bat ne. Kadai kita trading, food trading ngaladan kane, income tax ngaladan, GST ngaladan, apa sih ngaladan? Jabatan masuk ngaladan. Jadi hang kalau kumne te kami hak mo, tak ingat orang bisnes orang tak. Si kumu kasih ajalah jo ngamla betri lagi doi, ya sponsi kan. Suka itu kamde dega bangalek bayi nami, kadi juga hidup. Itu no menden kumla kumta. Dengan orang ini rak sampel nende tes, anu lepas tu kita lakukan tes. Makanya kadi tangkau punya, dengkam hati dan sila roh mo, lain yang kumta. Lada ketiga iwan dah kali kita su unload ni, stop ni, one of thing ni su debate ke. Sekolah kena ko ni kam tuih hire sini siapa, kita ambil baik. Tuih hire sini, kam jebore, kam smart, kam don ni takkan tentang kam motor. Sekolah itu kumaki keno enga bakat kita kam ki export hanya. Jinsya dan penya ni, tang pendiak punya kam. Motor mendekam ke ekspor, mana-mana rola apa itu. Dan sekolah itu kita ke ekspor. Kumbade ke petrol pump. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अभी हमें फैक्ट्री जो अभी हो गया, अभी 2-3 साल हो गया, तो ऐसा हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा कि जानलेवा या कुछ पोल्यूशन या कुछ ऐसा चीज़ जो हो जो हम लोग के लिए जो हार्मफुल है, ऐसा तो अभी तक तो हम लोग नहीं देख रहा है। इसे लग भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ जानलेवा है। तो और हम लोग ये छानबीन करके हम लोग का जो हेडमैन का जो एनओसी है, हम लोग छानबीन करके ये एनओसी हम लोग इशू किया है इन लोग के लिए। लेकिन हम लोग का जितना भी यहाँ पे पब्लिक है और जो पब्लिक है, जो आस पड़ोस का जो बस्ती है, इन लोग में से हम लोग का कोई कंप्लेन नहीं आया आज तक। और ऐसा कि जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसमें भी कुछ अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं हम लोग को, नॉइस कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो फैक्ट्री ऐसा नहीं है, ये फैक्ट्री बोल के नहीं है ये, जैसा कि ये जस्ट एक स्टॉक है जो ये लोग लाता है, यहाँ में से स्टॉक होता है, स्टॉक में से ये लोग दूसरा में सप्लाई दे देता है।
जो पाइप वगैरह है यहाँ में लगा हुआ है, वो पाइप से ये लोग तो स्टोव में से लोग निकाल के दूसरे स्टेट पर दूसरा जगह में लोग लेके जाता है। इसका देखो इसका लिए तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ लगा हुआ है और उसके लिए ही जो वर्कर है लाया गया है। ये जो लोग काम अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग एक्सपर्ट नहीं है या इसका बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा यहाँ में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि Kisamla puli juga skul ba North Eastern Hills University ha kan tarik unai lur 4,000 arpulai kila yat pat ba na Palau library kan ka skul ba shadu sha office terekam u vice chancellor Nehu. Kisamla puli kila mi shakmat bandawa ya bon ki jingdon kam kisamla puli juga ka skul ba Nehu. Kila dawa bakani ka skul ba ka de ban shong bishar thamai no eka grading system namar bala shem bakani ka grading system ka de ka barit tam bat ka badang duna banyan ujor bat ki we de ki skul ba badon hakeleng kari. Habai keran sikila pathai khubor kinong yalam ka nehusu kiraya thu ba ka jingyo grade jong ki samla pule ka ni ka skul ba kala bu jing e ki samla ban beteng biang e ki jing pule jong ki kum ha ki PhD bat ki we de ki kerdan ki ba kham halor shu kila ong ba na kalyang ka nehusu kan ai por si posngi e ki bor pa peniyat ka nehu ban penbet bat bishar thama e ka grading lem kumta kin beteng biang e ka jing e ki ka ba kham tenge Kumbai yongi finance secretary ka jingwan ye ki jongi hani ka dei namta ka grading system bale long kalong ka basarung nga ma min shuai long ka juba kawai ba ki khna ki ba pule we ke university ki yo khambun ban ki khna university jongi te kawai kalong ba kala ban dei ba ka authority lani ki ba aya ki grade ki khani khna ki ba bi lani kala ban long ba kala bandon ka jingduna te ha kani ka grading system dena taka daw ngi wan hane kumbang juang mene nadum ning yang ngimwan reban pan sibun ki max ai ngi kumbang de ban yo dena tamaga grading system ka de ban chen an nadu bagwan kani ka NEP ke hiar ba ki max namar babale menshwa ka CGPA ponjongi ka de hadu hinyau te ki khna ka to ko poru ki bun bayo henriu san komta rai menta ka CGPA point kala ki shudu spau Henry menta ki kena ki dang yo hisan saw te kadon ka ege ka daw te ban ngai kran ka tu ni ki professor bangim jer kertang ki ong ba nado ba implement ka NEP kalong komunite ka hiar ka mas anda kala hiar ka mas ka kta kumbalong finance secretary jungi ba ka hiar ka mas ka kta ba namar da phi apply kam sarkar ka thol pa to ba 100% phide banio ha ka degree jong phi badla da phile PhD lani da pile research akan nogo field bidong kam 100% na benta ki ST ya ki general le hadu 60% ki de bania te kamud lada ki khna ki yo 100% sepa lani ga grade ki gaduna tek ning nam yo competition show in susa ko dhane ki don ki khna ki bawan singi ki ombang kwa ban sim scholarship ban pule sabar ri ban lek pule sa ki university ba pher henry ki mlare namar bale ka max chongi kala dunal pa ansa ka weiru ngina example ka scholarship bun bagi kena ki balai ni hu kim yo re kimla ber ban apply kun ka NFST ban yo ek NFST nomor balai ka marks kala duna lupa ki wei pa ki bawa na university kum na ki ni ki university ki ba na not easy ki yo maki den ka ta long ni bang se ban wan mi nomor ka de na ban ta kala wei ke chongi na ban ta bang yo ban apply kam ka jing ki chongi kalong ba baro om de re bakendu ya kalat bakin ai ka exam lani bakin yakun habanta ka interview jong ki kam ki cham bang ong mening ngimwan re ban pan ye ka e bang imde ban yo ngiwan pan ye ka e bang ide ban yo an pinapet phi ka university ka la hiar sidu prapo got no show ka ranking ada ka prapo ranking ka university ki khna kin yo ka marks ka beret kamut ka degree jong ile sa apply kan ki ang khna ni hu o lech kerya plus ka marks plus ka ranking kata hi Te pia kundu yo no mane yo visi ne em visi dan in charge trong visi nomor visi dan sim interview bangi kumbang ni penpau ngimde de bangi percaya ki ni percaya ke genuine issue but mene visi dan interview sata ngim kwa ban penthod visi ai ba interview kon dan nomor le na jing bahajongi kadai kata nomor bau kandon karukan mencong hinai kai ki khna kin khamyo khambun ge jing kai te ngim percaya kata henry ka bawan ngi mata gasni kalong ban race ke issue ba kani ga grading system Nakaliang juga niusu mentas ngi la perlong karali
rengkat lem pejigdon rengkat jengki kena borok. Kani ka rally kade halor jongka grading system apa ni hu. Kani ka grading system ngani tu pinadu ba ini ki review mana kaniru kila bypass kan ni husu. Ti hajakaban kan kiu kanang hiarban. Mentada ka tu ka grade yan pin le tap PhD hapo department jongla diru pimnum yo. Menta ki expect pat ingi bengin yo PhD. Te ndai tangga taru ini nakal yang juga administration ru kala assure ba kadika journal cost bagila yaki te kila ai assurance singi ba hapo sposngi kin ai ka jubab kin form committee hapo sposngi kin ke karai beki larai kin ai ni ndrai pat lada ka tu karai kamlong ka basai so ngim ban si man mi biang bat man shim na ka bakam shu ka Jadi finance but vice president. Dekat jengi ki jongi ni kamdei kabangi panan. Long kumta ke nging lali ni man ki department lai kendu man kena kani ke jengi kamdei ban favor ingi ke ban favor kena nomor bakani ke jengi ki kadai be kabawan hi na kasur ki kena lawan ut ingi wat kita po lawan ut ingi ki ong ba ki yo tang 6 point kila snow kila tho bha ndre ki yo ke result ki yo tang 6 point fin depek le kuma example kum ha khasi department fin depek imen ne ki bayo ki dei 4 point de kabu jingkli ingi balai ba kalong kum tu lasai katu ka marks lada klik tab kum bala ong i vice president klik tab PhD shu nomor pp tang kan hu kamla ban provide ka seat ya borok kena for PhD seat kan dia lada klik tab shawai kan bu jing mai ki nomor shawai ki pan 5.5 deh 100% ya 100% dia pi kan bu jing ha dia ngingim kwa kata ba kena ladihi kena bupulihi ba ulet shabar dan shunu university ba on changing tang nak daw kani ke grading system dengi kerpat kumbang lawan mene ni administration yaki kumang yaki om nam da ka jing kwa ka jing renta ki kena de mene la provide ingi university de kin review within 10 days kalau dah kini within 10 days ne kabumut baik ini ke union ringkat di kena nin ai yang kejing ki ka ba camping banyak ka bamene camping banyak ka bamene de ni kerpat ikinong hikai at least kin sulong linian kin dia akama semar ombaro obobiet pindapen mentana du toparu ikumbula biet utopa ikumbula biet kama sebagai ai kini hu topa ikumbula biet dingi kerpat ikinong hikai at least bikin sulong linian kin dia akama datang kat tanah kalian Kita khot ka seng Neutrab Youth Council Nongstoin Circle hapo ka jingalam jong samla Wilson Marthong Publicity Secretary kila yo banlet no senyang daga snam saw bilor lani saw unit ya kawe ka samla ka badon kam snam bat ka badang thia pang hapo Civil Hospital Nongstoin usamla Wilson Marthong habakran chekila patai khubor Ulaong ba kane ke jinglit no senyang snam ki dekot ke HYC syakate ka samla kade hadin ba kila yo jing tip ba kate ka samla kadon kam snam kerki hendre namar ba kide na kalong yeng ka ba khamduna ka yo ka kon kisham shitom ban the de ka snam kumta ulaong ba kile perkhat bala ki dekot jong ke HYC Nongstoin Circle da ka ba ki ong ban senyang pisa kum kiwe ki seng kimla kumta kila sheme ka rai ban shuyen no senyang no daka snam ban ya samlam ya ka benta ya ka ba ublei ula ai heki kum ka daka jingit bat jingshakri parado para snam kaseng ka kenturu kiwe ki parado para snam ban ya raplam ya kum kini namar daka ba ai snam kam kta ya ka met namar ba hashwa ban ai snam haban da pej bnia shwa da ki doktor la ka long ne em ban ai ne shim snam Ya jauh sana rela mah. Ngi naka lianjong ka HYC Nongstoin Circle ngilia perkhat para sipai banya led unit snam namta i ria hunong si bathia mantaha po Civil Hospital Nongstoin ba ngilia trelang ro bat ka khado saudi kor ban unit snam namta jong i mawa ngimdon pisai e ban yerap kum kiwe ki dikhot seng hanrai nglishu unit no tang daga snam hado saw unit saw wilor
te kini gede ka jing ai ka berit ka jongi kum ka jing kerku ka jong ulai namanta jong i pai wei ba ngilai ban yarap namta jong i kade ka jing iba ka jong ulai ya ka ba kade lese ka jing kerku namta ba ngilai ban ya dunia senam ban pelaj im ki mensim an ki parado para do persnam ki jongi hang neh pori kasi kajing lai dunia senam ka long ka badon kam damenta jongi lang iwe pi we namar ka sidrop ka senam ka jongi kadai ka jing pelaj im ya ki syahjar ki mensim breu dengi don kam ban lai ban dunit senam namenta kajing im jong ki we pat ki para benreu lan ki para do persnam ki badon kam ya kesnam kublai shibur. Mentah kesngi kinong yalam kaseng GSU Cleariat Circle kilalet ban senran lang ya uwah hnong bat kidukot komiti snong joka snong thang ksai ban kendo ya UDC East Giant Hills ban nakaliang kasnong kala ai sendon daga jing tho ya UDC ban pendu pendam ya ka Permanent Residential Certificate PRC ka baune ubar jela u Ayush Kumar ula pendon kam thok ban apply ya ka seat jong ka state quota ban pule MBBS. Kasnong kala pensyai baha usnam arhajar arpaway la ai sernat nong shong snong ha bahnriu benai namar ukpa jong ni ukhna ubatre hadal mia simen ulapan ka temporary residential certificate na kasnong ban pha sa school ha orisa henry penban kila pendon kam thok ban apply ya ka PRC na DC office ha East Janta bat kila le syukur ban yo lat sendon ban yo state quota na ka sarkar ban puli MBBS kumta na kaliang kasnong kala ai da kajing tho show DC bandawa pendu pendam sendon ya ka PRC ba ya ka seat quota MBBS na marung ni ukhna ba ukpa jung u kila syukur ban mento ya ladi na kaliang kaseng GSU kala maha miki weiru ki bar jela ba ikino yalam snong ba amdei ban sushim kabu la ne ban INOC la ne kidu ki sernat shiki bar jela bat kaseng kadawa sendon na ka menteri ka sarkar jela ban pendu ya ka baha u Ayush Kumar na ka thup puli Dr. MBBS Jingkitya halorwani akam wani u Ayush Kumar wada penam kam baklau ya kanika certificate wada AE kam kechnong namta tangun rumnai Andai wada yoy woni utkar da penam kam baklau ya kanika certificate kada do kwai sate pot yang PRC wo penam kam ika dai amachnong i MW upayang o wokre ha factory da bon tadi kisnam ni te daw depan le ini atas sertifikat Andai depan le atas sertifikat temporary dai amachnong de le o wato dun rupnai wo penam kam yang di sertifikat Andai wadiyo nuka daleu challenges i kam kachnong de am kawi ka jingmut kawi ka jing yatali waman setiap ulai cechlong uciami wakalom nista duni tin yo pendam yo pak pendami ya kini ka certificate dan ya kini ka PRC yang bonus kar wo penam kam boleh damano wah chnong yang chnong thang sky ini benta wadayo sosial media wada bena wada pau ibha ni u Ayush Kumar imenta wapan pau na i temporary residential wa depan udah i da em chongkhan hatai ite benta ta i ya temporary yang o pentikna sa no brohani na RLD ya bit benta ta ini benta ikarpa di naliang yang i chnong percha jori yini percha iani residential temporary ya to PRC wa sarkar wuhim tieni upat i yo yani wato inu i sen balang le IWM hapo yang brin nyau trap yang i u ya pat urap ya tanah yani Kalumpong yalekai kenjat bol jangka First Division League Football Tournament arhajar arpulai kepala penyat daka pendeng umyong District Sports Association PDSA hakah ndriu tarik unai luar arhajar arpulai kajing yalekai banyorung syaka quarter final kalalong hapdeng ka Mission United SC persya eka Little Star Academy hapo madan yalekai jangka snong pendeng umyong Mairang kajing yakun hapdeng kini ki arkun hon hakani ka sngi kalong ka bateng bat ka ba itenan Haka jinga lekai jong ka kelas step kajinga kun kala kutno ada ka bayak had berhamar basdang ka kelamit ka Little Star Academy kala yo ban nyonteng
Bat day hakani ka por baka sayo ban tap ika goal ng baka penalty karba na kalyang ka Mission United SC kalaya khunting ban penpai Henry Haswa ban kut ka jingale kai kaladon ka jingya huri hura hakaba u referee uklam ai ka penalty sa ka Mission United kabala penlong ya kani ka kunhun ban mino na madan bat ban beteng shu ya ka jingale kai karba na kawalyang kinong penyat kila ai no daga jing job sa ka Little Star Academy. Media. Sa ano na. Dilebual tak. Bual tak. Chụp tí người ta đang đi. Top itu sorry. Kaseng HNYM hadin bakalaya kendu pada Menteri Rangba Konrad K. Sangma haka Sautari Unailur Arhajar Arpulai kala sedang melit khendra yaki karkhana hakeleng kaberi uhnya utrap. Bar kaseng kala sedang yakani kajenglit khendra haka hendri Tarik Unailur na MIDC Riboy District. Haka te kasngi lasenran lang yaka HNYM daki dekot ka Central Body. Kakerwo na kaseng kalong ba lada Menteri Rangba hi dalade uloong ba kala dan lupa ka bha na kabenta ki traishnong ka ba prapo hadu prapusan persen bagi nugi karkhana niki company ki bam pentre kam mekanika reservation kaseng hi kan kendang naphang bat kanam pelat ni ailat ya nu ya nuru kani gadai tang kajing sedang ban pen kendet thia iki bor badai pet bar kaseng kanang ya chaprang ya kani kajing tmu ban khenra hakeleng ka beri uhnya utrap Anu kadang kapasitas sedang ki sampai 20%
try ni har ka great for macam ki on skill waka. Ki lokal ni jauh yang word ini kan. Katno Total kan? total katno apa dan Berapa? Trong kata kata try pan. Factory. Wah, putam ke gitu dia. Asal Masih kan ini nggak pun begitu kasih. Tapi terus dia arti terus nan tiga lagi. Masuk ke kan. Ba, pupuk pala rumehan. Dia di baju tiga lagi. Namar buat try dengan mereka. Nang ni aman kan itu ipin ada bidon kam nang try na ban publish apa kubuat. Pangidon kam nang try. Advertisement ha? Makata kan? Namar wak kam ada publicity kam macam ni. Baik, siang mamanya apa kini kimyang kuruslan namar boleh try tak sio sio. Yon har bila ban ai te phasi jongi lo dei try sio sio. Mat try ke ni ban. Yon har kam bila yang ban sina ka kuruslan namar ban sio la lai. Boleh yuk kasih jumlah. Daulannya kan seperti Tak kan? Air rum kau kasih rumah terakhir. Umat yang terakhir apa yang lagi euro? Banyak tu. Oh, bakuan ada di publish bersubuat. Dia bersubuat itu dia awak kini mana kita tempat sudah. Nila tapi kan dia juga biwak nong terakhir. Kan dia bila pak jubor ini siapa karena si siapa terok kemudian senyang siapa mesti warna berat jelas. Kamu dia bisa tu beri kamu tu. Tenglawan hiar sini email bahab HKM IDC bedah ni po omyam gabun ki factory ngilawan banjurep bangilalap sibun ki nongway ki balawan tray beanya kini ki factory te komisi benta ban rad dingkhong ya jingwan poi kini ki power perhap akan ka jela ka jongi ngi kumnang nakaliang kasang ka jongi krem ki jing song thaj masin akan ka tayo balada ngilaw dan ketu karali ka ba persyak ngi anak sarkar ba kadiman penangkam no ya ka reservation policy ta ki private sector kalong ba lakum no ro kini ki factory cement lakum no kediban bah kam ko ba prasan ja namata ki local youth jongi te kumba ki pau menta kini mangi wan jurep menta nakaliang jong kasang lalap buan ki factory hani po MIDC mel bahab ani po myam 4% kidai ki menderi kita ki power pohap kibon menbelah ni dia ke kajing kali ke bangin bu sya ke sarkar kalong ba adu menta ke sarkar imat kampale namenta kini ki kamsim khya lor kini ka reservation policy bang ban bahak kam no ya ki try mulok ki jongi ba hadu menta ba hak preng ka keduk kam keduk jam te nakaliang kasang kanum sang klik ti nang ni sakmat kanang yai penjur susu kini kijing khenra jungi omdei tang hang ni apo omyam ndai ha ki benta jong ka riboi hibra kawai te nak kaliang jong kasang kurwa apha syak sarkar ba lakum no ru kadai ban sim khya kini kijing wan ka jongi ba kijing ba lakum no ru kadai pentri kam no mador namta kani ka reservation plus lakum no ru nang ba kikna samla jungi kinum do kam do jam kim hakaya jing ka ba ringkat ba kam ka jam ndai kumba kalong mentangi i ba buan na preng ki samla jungi nang ba ka jing do kam do jam ka jungi kna samla jungi ka penlong ki ba kimban se sio bakin sim na ki sen jam bakin khayi ki drugs ne da ki kam ki balong be an bagilong persaan detang kan hi ka kerwa na kaliang kasang kalong ba nang ni sakmat kasang kanyai buat din namata kini ki poyor perhap wan tray bean hakani ka jela ka jungi dang katai action wayam hi sa mesim ka pasukya namta jong kini ki samla ki baklem kam klem jam jong ka jela jungi ki bala kat lang mi kisni kila dang roy ti lingba jong action wayam hi habai dai ka employment policy niladon ka tukarali man hakani ka like way track ka ba katakan jingyakan kala along no kapasiso hi namar bah ka south trek ula khat ukan rat sang mai ngi bangin yakran habai dai bat reserve no ta employment policy hapo ka jela jungi la kunung no 4% na kabenta jong kini ki kena ki ba klem jam lani kita ki try mulok din kaliang kaseng hi habai bat kini hi ngi kam shong klik ti hi tang si sngi ar sngi hi bangila yakran bukan rat sang ma
tu sni South Ring ni kenu ukana sama lah kerana ka basyai ba kadan kata karul ne kata kaan ka ba on bha ya kata ka prapau la ni prapusan persen na ka benta jong kini ki kena jungi ba klem jam ki bai dai hapo ka grade 4 la ni kita ki on skill worker tiana kaliang ka sanghi ha bai dai bat kini ni la hiar benta banjurep hang ni hapo dam site hang ni ki babun teli ki company ki bangila wanrung hani ni la lap sibun teli ki ki jingtuna ha bai dai bat kini na dan ki company ki lei ngan tu epi ki bawan ra ya kini ki ya ki dakar nani kita ki mendiar ki banwan hang dia ki bamdan ka kwat kesla ki bamdan ka ai ro dan kaliang ka seng ro ngila yo bat la bun ngut kita ki dakar tingila pha yaki bakin lipen pha biang no yaki sala kisnong te habai dai bat kani hiro na kaliang jong ka seng hi ni smulingo bakumno bakini ki poi air ki poi bai ki poi ai ki poi hap bakin suwan yo rung lan hang ni ki lia yu kita ki infiltration gate ki badan hang ti hapo berni kemot klem ka jing check ki kot kisla yo le sila dadan kanu ring ba ka jing ai pisa na mangila kli ki da kharu dan boong hawat ba ai pisa dan boong ai ti kini ki ki long ki ba pensusi ya ka seng bat ki ba pendu nong hiro ya ka jala ka jongi dina kaliang ka seng hiro ngin ya shong klik ti bai dai bat kani ka bangin lik kenra kini nu ki jaka ni ki private sector nak menta ban bha ban thung kam ya kita ki samla ki jongi lakum numno kum badai prapau la ni prapusan kumba usiam jongi ukana sangma ulaang te habai dai bat kani pan anong yipi sakwai ba nakaliang jongi habang ila khura hakwai ka las kadan koi ka factory bangi khura menta kalawan no ka jingi penthot apreng jongki pulet Tikala dun kajingian ya apreng jungi bat kipulet ba ubatai yangi banliak kumta kisutoi na kaliang kaseng idan na kajong kanong rem idan na kajong kajingmot jing perkat bat ngidan na kajong ka polisi kumno bantarikam ti haba operation kaseng umdan kam manu ban batay start umdan kam manu ro bat ong iai habai dai bat kania dan na kaliang kaseng ya ka badai banginang ya chakamat ro nginang ya bet chakamat nginum sangap iginu ki ibenta ki perkat ti sa kawai ngani tu ifi kalong kum kajing pun kita tia ya kinu ki administration ki balong ki badai pet ya kini na benta kini ba tungkam tungjam ki badai pet na benta kini ke infiltration ke jingrung ke tap juki mendiar ba ka jingle jong ka seng hang ni kan pendit tia ya fi ya ka district council ro lingba jong ki trading license ki label license ki bala issue kumar hang tu bambitu itaw yam kani kalong ke ikai ka ba ka seng kan melahi bansha namar ka di jing terhai ka jat ben riau bro kuai hi namar lingba jong ka jingpiang jong ka issue lingba jong ka jing yo issue trading license la ni jong yo issue label license kini ki pai ai kemekan ni ro kala ade kuai sha kata ka jing penkiau ni ka rise of the influx bagi ang aktian pereng ka jing penkiau ya ka jing wan rung ka tap jing kita ki mandia ki manabar dia sah kuai kaliang hero ngan ong ipi ba kini ki bar khado ka dei kuai kalat ka ban pendu ya kilat kilenti ka ban pendu ya kita ki ba ka jat ben riu ka di jongi ka dei ban yo na marling ba ka jing yo libor license jongki kamot kinum tan kam sui ikinong try ki badai na po ka jala jungi dia sa kawai dog ngila maneng ngila ya ki company ki bubuan nang tu ngila kentui ki company ba ya ki manager ki kairo ba kidai balada kadon kanu ka kam lani kadon kanu ka ai ka jingbala ki bahap po ki grade 4 ani ta ki on skill worker kamot ki di ban penpana lingba jong ki newspaper lani ki di ban advertise ha ta karukam ka badai ba kenang babun ki samla ki ba klem jam ki jongi kin yo ya ni ka ni kala lani ka kabu ba kin yo ban wan try hakum kini company dia kadu ya wahi na kaliang sangi ngani tu ifi la dan kanu jing pentot na kadu kaliang ro kaseng kanum riat bat kanum randian ini ya cakaman na kamta ka jing bha jong ke imlang salang manang beta ka jing bha jong jaj beliau hi bra koi namar ngani kumbang ipet hi hakani kajuk ka ba menta ka jing kedu kam jing kedu jam jong ki samla pilai i ka de ka dau ba bat ka bora i sibun gi jing sio ka ba penjat ya ki yeng ki sam ka penjat ya ki society penjat ya ke imlang salang barok koi ka ai ka daw la ring wat kan rai ka dei be ka jing bom dan kam dan jam jong ki samla ki jong ni badai kitu ki khubor la poish ka bakun tarahdo bangin de syambiang khublei shibun